ade mihaftarun kiyade ganek smurani wahake ham hagigi wahake ennames Loabeege wahake ade Madina ga hingafawa Loabeege hadisai mi wahakaga lobi himene mi wahakaga nafratu ge ihsas himene mi wahakaga hamdardi himene ade mihaftaga faydaun mi kiyade mule wahake ki paradiya khilaf wahake ham hagigi hadisai Madina ga Rasul sallallahu alaihi wasallam zamanu ga hingagin di hadisai edduwa ko kawitru nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi feni wadagen nawani magumatiga angen kambalegge fahatum firihen beefulaku romun ades kura mansar kandima korikotun Rasul sallallahu alaihi wasallam arihuge yogotu hunnevi Abbas ke faan ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekle faanu ge bodube beefulu Abbas ke faana ewagutu mukhatab korwa hadis ful korwani e bebe notabe riwayat hoga e Abbas ke faane Mughith barira deke ewa lobba adi Mughith deke barira ekorwa nafratu fenifa ajab nu vetoy ade mi wahaka ga mi wago taki Mughith barira mi dema firin kuriga barira ki ambi kamalun Mughith ki firikalo mi demi huna kives note mi de sahabin kives de alu mi debe kalun alunge gotuga tibegen kaani korwa foti enames mige tereim barira radiyallahu anha minimum wadagen nawani minimum wadagen nevi hisabum islam dinuga miniwanaka alaka kaani kurefawa nama e kaaveni fasxu kollun nuwata e kaaveni ruladum ge ikhtiyar minimum wa anghe miha bes libigembe egotuge matin barira kaaveni rulada fani e kaaveni rulada viru demafiri kamadunna ves darin libi fawani kaaveni enames mughira mi enames Mughith radiyallahu anhu wala lobe wadagannawa barira radiyallahu anha deke ehemwe ekade faanu fahatun ades korwamu mi wadagannawani enames barira radiyallahu anha iggotuke ves e kaaveni ga demi hunnaka benuwe nuwi puneve gotum ekamanaeki war riti adi romanunna nisbeva kamale Mughith radiyallahu anha ki habushkar anuwata miharge Sudan Ethiopia sarhadda nisbeva befule komegas Rasul sallallahu alaihi wasallama mi manzur fin wadage barira radiyallahu anha ariha wadage hadis fulu korwani adun emburi firikadunge gata kavni rujuko wadaganna winnun toy unima barira radiyallahu anha dannawa bas fulen heto kalege faanu himan kamanaya ti korwani amuru fulet toy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuru fulu korwanama hita dekolves tayyare henamais mi ummatuge ma nabiyya anhenunna hagguta hoda devvi nabiyya rahmatuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis fulu korwani nuneke timan kade faan hamekeni mi wadaganawani shafaatike ei ekadeg faan ke ves li wadagan fa ikhtiyare no Allah subhanahu wa ta'ala kanalo wafa ekadang devwa fa wa ikhtiyare ei minimum wa ambi mi haves adi firi mi haves e kaaveni mati ko huruma anuhuru den ewagotu barira radiyallahu anha dannawani emveji atiman kamanage kibaga nete emburi e kaavenya rujuvumge evves beenu menuwate evves shagu veri kame ade mi hagigi hadisai mi Loabeege hadisai mi nafrat terikamge ihsas ekleve hadisai ade algon men e man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge e mativeri city ga Madina ga mi horiha ihsas takayko mi hun dirona mundiyei enames algonna mi wahaken libe emme bodo ibrataki Mughira radiyallahu anhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge amuru fula kiyamantire wadaga tuma ekamana ge hunnevi shaugu verikan ekamana tayyare wadagen fawa minwar enudu